benefícios para a população. Fatin tolu, mas que fatin rua uma comunidade rasik maka halo. Ida iha kabela kide iha aunya ormasta, ne maka bolu deha marobo. Tambah dan rumah yang balu mai kolabora, Oh ini hasilnya para pelasi kalau pengen hasilnya. Motor ida sel $1. De kareta $5. Loro matang hadir suini fu. Likin ya romang leno foholulik ilat laun ya tutung. Ekipa tatolimos hadir haklelakan, bokan, lau rame-rame bafatin destinação turística be famoso ia foho ilat laun ya hong. Lau tutur dalang, hareba soring no karuk. Ayun sira behamri kia dalang nining, ni sanak sira atuan esang bidu hak solo ko disimo asoru ami honeon toma. Foho hak mate, fa foho sira tebe dahor. Manu fuik sira besemo iha lalehang hanano holiang solo. Fatuk sira be iha dalang nining kesi abot ba malu. Hanesang atu hameting amizade entre ami ho natureza sai idadeit. Hawateke turlurong benahe ahan tu irai lolong naruk ne, matang ne hateke hetang bebek dalang ne kurva maten sira ne bekroat. Dala rumah hokun di saun dalang ne halo hau ne klamar semo sai husi hau ne isin lolong. Isin fulung hamri, tauk be tauk. Buat ne be hau senti hane sang ami hakat kat tuir odang lalehang ni awan sira atau tumba lalehang ni hung be manas marobo haturang ba. Rai hak matek. Romantiku nona kono hodomin. Ida iha kabela kide iha aunya ormasta, ne maka bolu deha marobo. Marobo suku ne ilat laun, suku soilesu suku acawe. Bolu deha marobo ne pacu kide iha leten iha aunya ormasta. Iha oda matang bot atau tama ba oda matang lalehang be manas marobo niang haware obra o arkitektura Portuges tiang be hamrik molik laho kakuluk haturang iha dalang soring-soring. Obra hirak ne dadau ne hela de diding lolong sira be hamrik meting ne be kair husi ai halin ya abut be metin te bestuni. Katak obra arkitektur Portuges sira ne uluk ia tempo kolonial Português, tropa portuguesa no segunda linha sira ni hela fating atu halauk nar. Hakat liu oda matang bot ni anim behu halo akasya hu be hamri kia dalang nini hahu kari ni funang meang kari yang nam kari iha lurong ni hirus matang ni leteng akasya ni funang monu ida ba ida hanesang anju sira kari hela ai funang nak tabar iha kareta ni janela oing. Hakat tutuan ba oing rai be manas marobo simu ami honi isa nesang manu tolundang ni is be moring no moring. Bede primeiro moris ne abo sirane te a morisi ha lestene ba. Ia lestene ba depois bene sia abo sira Mai mama te pa mate ya pasti ne maka abo sira harus pasti ba. Mas primeiro ne asu maka hetanulu bene hetane laos be hetanulu maka be mana selai hetanulu be maliri asu ne lor mana sport abo sira hamato julas maka pudi puik bene pudi hem julas pudi puik
Beno di hem asu lor manas bot. Mai isi bokon. Sinolong bokon. Ay asu ni be kita iha karik. Kareta para meeting. Aing ne hakat no lau hodi bahare bematang. Iha bematang ne ni oing lolos plaka ida hari meeting nebe iha nia lolong hakerek bemanas marobo ne inaugura iha lorong walu fulan Desembro tinang rihung rua sanolo resine. La senti ohin ekipa tatolimos halau visita ba bemanas marobo iha tinang datoluk ba inauguração iha lorong walu fulan Desembro tinang rihung rua sanolo resinsia. Hawareba plaka nini lolo, hakerek Shanana Guzmão nenarang no asina husi kairala Shanana Guzmão. Eu não sei bem mais religião, né? Se aquela cara de bata, beberlura. Se aquela cara de ferro, ferro da só na cara que dia. E nem for benefícios para a população. Inauguração infraestrutura básica para turismo comunitário bemanas maroba nini construção husi programa emprego rural nebe gasta orçamento riung atus hat sianolo resin walu atus walu neng nolu dolar americano husi contrator suatan construção limitada nebe hahu halo construção ia tina riung rua sanolo resin 5 libane. Ia bibang inauguração ne presidente autoridade município Bobonaro Jeferino dos Santos Hatete ne parte ia ona plano o empresário local sira atu halo manutenção ba bemanas marobo. Pensa acesso mai bemanas. Estradas em fatin tolu, mas que fatin rua uma comunidade rasik maka halo manual sira rasik ke basic on mai fatin ne. Abe fatin ne be agora da governo parceiro sira estradas começa hadia da. Hafoin hanoin tuirhika sanohirak ne ia bibang inauguração bemanas marobo niniang hauhakat ba oing o di bahare condição infraestrutura ne be estabelece ia fatin turismo comunitário ne. Nia na burut halo bematang marobo ne na lihungan o oing triste. Tangsa tang ay kabelak sira benai sayray semento ne ninia oing hahu malahu no dodok bamai. Balong monu no husikela kuak luang ida behalo visitante sira hakat ho cuidado. Ahiuan sira beharomang no hafurak bematang marobo iya tempo kalang ni oing nakukung be nakukung. Lampu sira fera no hela det fiu molik sira be nakratak bamai. Patin soe bebot no bekik niya mos oing malaho tamba balong naksobo no nakono ho foer befoer. Aqua soe albiru i tentang sira usa aris fatine ladia sirna foer sira sila tahu pa soe lisu soe pa aris fatine tahu ni masa problem ne sira karek atu visita karek halo sira kriya sirna kata sira mak naim babe bene para sira bela segura ambiente ne ane momento ba be halo construção hode halo umehna ba katuas bot sanan makamai inauguradun nebe hal tul kultura marobo ne halo tul strukturnya apa hut? Toba kalang ruah ya ba? Tidak ba? Ya benar mas. Bahut, ne bahut. Agora tomata ba mana sih? Jangan struktur tomata udah tidak ba tomata. Labele ne timona marabon ne sidai hutu. Sidai tol hutin ten tomata hutu. Labele timone pursemi hena ba ya area lihat lang. Mabe timona area lihat lang. Labi dia tahu musim masak bahan apa. Kini sirna itu nih bahu tuh tambah imna itu kan lah saya emar batolu emar ida deh. Emar deh itu mak saya kali emar tolu. Nedun atau bahan bamos sirna itu ten bahu atau bah fal be borul masuk
sinai tol tena bahutu. Resolução Governo número ranolo resinghat para rihungrua sanolo resintolo nudar mata dalang nebe fobiban ba sefope ba implementação programa turismo comunitário onde reabilita no hadia fatin potensial turística e arailarang liliu e área remota. Programa turismo comunitário ne o objetivo atu fo impacto positivo e a área turismo ba comunidade no recurso ambiental, nebe focaliba desenvolvimento no progresso rendimento ba comunidade e a área refere. Onsa autoridade comunitária reequipa gestão onde gere bemanas marobone onde inaugura to o em lorong. Emane betama ne abetan será retribuição rumah transporte $5, transporte ba asa careta $5, motor $1. Então a hari fali idane ami lao am copa lao mas depois de lao é tão falando supara nema do agora parar primeiro nebe mak parar primeiro tamba am lá é base legal rumah sim lá é base legal rumah e ami prepara teu na nebe manual operacional regulamento assim mas será que dan aprovação do município nebe am será am parar teu tamba da rumah em balu mai colabora eu me asne para pela segurança nessa mas se mabalu mai la colabora sir kritika vale Motor ida sel $1. Be careta $5. Ida poji ida nene to ohin lorong latene osa indene bane be balu kobrene be yene bane hobe comunidade balu tamatan funcionário balu ex sibsuku balu makabahay na ba lahat na osain na ne toin loron ninyang benefício na saída ami lahat na toin loron. Mas que no governo liu si Ministério Turismo, Comércio e Indústria coordena o secretário de Estado Formação Profissional no Emprego halo termo entrega gere bemanas marobo tamba sítio turístico ne uluk se fope mag desenvolve. Liu si termo entrega refere ba o Ministério Turismo, Comércio e Indústria ba se desenvolve no halo gestão ba bemanas marobo no sítio turístico selu Iha Timor-Leste.